chibai ule September ni thum mania Myanmar lam thu thar kan ngai thla ho don ani kiok mi khua KBG bank suamani San State malam kiok mi township a kiok mi bazar bula om kan boza bank chu voin September ni thum chahnudar ni vel khan suam ani thu tual chung mi tenan soi kiok mi khua military council sipai lam ne na in nim nai tak pakhat chuan voin dar ni pelvel khan an suama private car war mangin achunga mi pakhatin alo nga ka pakhatin pistol le chem kengin awasuama ni ti ina soya tuna hian military council sipai tele police ta chu amuna an thleng to a ma se poisa an lak chu za chia chu hriat thei alani lo ani sanram khothang lam let chia le maika ing inkar sipai check gate duty sipai pakhat chu ral thuam palinen atlan bo vele ta sipai tlan bo hi LIB 515 tati ina omania okas ni somni pokozan khan silai pali amule poisa atlan bo puya September ni khat khan a omna tati ina sipai thu puang tuin a soi chu maika ing thu puang tu chuan aron tar langani Burma sipai check gate hi maika ing le let chia inkar luai khan tlang rama ommania check gate hi mail somli pakwa vela hla ommani helai mun bi khi LIB 515 lam chan bi katana ti ani ral tlan tran puina cheng noi somni pasari chuang aluta tuipui ral group OMA chuan ral tlan te chom dol na tur cheng noi somni pasari chuang andong to tuipui ral group OMA president MC Lalram enga soidanin Myanmaram buaina awanga sahimna zonga Mizorama ron tlan chiate chom dol na tur hian sarkar pol ho le ko ran le mimal hne na tangin poisa fai chome mutbu le thuam no thanem tak andong to a nimin thleng khan ral tlan te chom dol na tur poisa hi cheng noi somni pasari singsari le sangli paruk andong to ani tuipui ral group OMA chin chia danin group huam chunga hian ral tlan mi sangkhat zali somruk pasari an la ommeka far kona tamberin mi za sari somriat panga an oma vaphaya mi za somsari pakwa khobunga mi za somruk thekteya mi za somthum pali zolseya mi za paruk khuang thinga mi som pakwa khuang lenga le sesia mi som pathum ve ve leisen zawa mi pariat bungzunga mi paruk zongte tui thek puile sajepa mi pali theu samthang le wangchi a mi pani ve ve le khan kona pakhat ve ve an omani tuipui ral group OMA chin chia danin ral tlan jinga mi zathum somni pariat te chuan an omna khorang ranga zirna an chun zomani Karen National Union KNU Brigade 5 Control Area Frontline na commandar pakhat an komna tlang pui hingai thate ang ral matong frontline na om kan ni angin military council sipai te operation nen kan in subuai renga in machona in ka theina chance po atam hle a an ni chuan an ta na tran mun thatak an kem chu lak let le an du a mindil hiala kan pek du tak lo awangin BGF tenen po kan in machon pha tu nai hian in ka na achuak na sa hle bokani BGF tenen po hian in biak rem thei dan kan ngai tu America heng BGF te po hi sipai kut nuaya omma se karen mi te fe kan nia an thu nei tu tenen kan in be me kani an ni zinga po min ron thlop du tu an oma tun ma deuh po in min thlop an tuma tu na po min la ron thlop mai ka ring military council in operation anei dan chungchanga chuan lai pui an mangna sa a drone manga en thak kuala khomwal lama in ka na chu yat zalivel in kara ani tlang puya September ni khata kan in ka na phei chu kan in nai chil hle ani ma se atu pol ma in nun na kan chan lo abuai thak na ber chu drone manga anron en thak nuwa jet fighter mangin minron beizui thin hi ania mi puitan loin thiar film nge nge yanga yani sipai te hian trum khata operation an nei hian force zalivel anin zui tlang puya chung chu kan khelok sa thlap theya in ka na muna om kan lau te chanchin minron thil zel thina ma se tun hnaya internet a that lo chuan in do na muna om ten thalak min ron thon thei thin lawani in do na emo in ka na taka hi chuan
PDF naupang te chu an la tel lo zirtur le mamo an la nei nuala training an la zo lo hlom boka chu wangin frontline ral matonga kaltir chu kan la nei lo heng PDF thalai te chungchanga brigade 5 ngai dan chu mun khata cheng ho tuitlan in ang kan ni angin keini kanom chung chu military council ten PDF te hi engtin ma anti thei lawang kan thei ang to kin kan veng bok dona military council lam chuan PDF hi an kuta lan turin min ron dil thina ma se tun thlengin kan la hum zelani anni ngai dana po ra be na hnuaya om anni angin zalen na andua poi soilo kongzo te sipai ten silai manga an ma chon ta ka chuan anni point ral thuam ken an thlang ta ni in ka mu tun din hmuna chuan momo tam tak an la neya chu wangin ral matonga chuan kan la tir lo PDF thalai then khat jinga in lama hodu te po an oma then khat chu le khathiam doctor engineer degree nei te an ni a ram hnuaya om chu an ta na har sa hle a ma se an kir le ani chuan an him don si lova chu wangin hre om ti takin anom ram rama chu ti rualin in lama hodu in report tu ma an la om lo sipai do ho turin anin pu cha vek ani NUG sarkarin di dai asoya alo thlengani chuan keini in ma hruain beita ila atha ang NUG in ma hruaiani chuan ma bak ala om nualang eng po ni se indo tura kanin peito ani po in PDF thalai te hi ral matonga kaltir chu kan tum chuang lo kan hnunga kan mamo anga turin thutluk na kan siama anni ho hi frontline na kal tur hian kan hruai tu tele commandar te po in ngai tu na an la seng lova thutluk na siamal om lo chu chu tun din mun ania nakina fighting skill an nei kim to ani chuan kan rualin an ron che chuak ve ang ti ina soyani US news reporter Burma sipai tanan manchu chua turin achung tenan ngen ni za chuang an thlen tak US news reporter Danny Fenster hi achung ten chua turin military council te an ngena Danny Fenster hi achung ten atan na hmuna COVID-19 rikai ang chia natna nei ve mek din hmuna awma wangin US news reporter nena video conference mangin an ril ani he thu hi ARP news chuan nimin khan atar langani August ni khat khan achung tenen anin phone na rim a hriat lo thu anu Rose Fenster nena asoya afapa nena in biak po a har sat thu le yangun base US embassy mi tenen po afapa chu an mu thei lo thu anu chuan a soi kumsom thum pasari mi Danny Fenster hi US Michigan Detroit khochua kania yangun township frontier Myanmar media chief editor na thok to ni in mei ni somni pali khan yangun airport a military council ten an mana September ni rukhian kota inlan turati ania chumi ma chuan chua turin a chung ten an ngen ta ani ni za chuang atan to awangin Burma sipai ta hirin har anti in an mang ang to hle a thei to pin min pui ram te uti in anu chuan a soyani apa ba defense tar chuan military council ten thu buai an lor tir lo awang le chua mai thei ani thu a soi ve bok metro wholesale Myanmar chu anti top vele don ta sipain thu nei na an la ka wangin German company metro wholesale Myanmar chu October thato patanga ti top ani tur thu riat ani vele ta German base eile in lam wholesale azorna metro wholesale Myanmar chuan Myanmar ma investment akal pui mek chu kumsang ni somni pakhat October tha atanga ti top atum thu officialin apuang to a metro Myanmar hi kumsang ni som pakwa March tha khan dan anga Myanmar marketa ron lut ania mase tun lai din mun le boruak in lumlet zel metro Myanmar in athirin akal dan phungpa ngaya kal zel tura har satna aum chho dona wangin kumin October thato pati top aril ruk ta ti thu chua chuan talan ani metro Myanmar hian yangun tilawa industrial zone a US dollar makta duai som ni chuangman shopping mall le store building anaya ei tur chi sang sang po online system in a hal chuaka online mart le retailer po Myanmaram puma hontumin project a local pui thui to hle a hetianga ti top atum chungchanga hian customer te hriat thiamna adil ngal bokani
metro hi Myanmar ama foreign company investment nei lian tham zinga po atel phave hialani military council in poisa no thar siama se an labuai reng tho COVID-19 luar awang le sipai sarkar na boruak le tax chungchanga ram rang chom dolna atlak niam ta ka wangin military council chuan poisa no thar a chut bel nuala central bank chu an thunun hle ti riatani Myanmar military council ten an poisa chut thar hi an thu hnuaya om central bank ten puangza ri lo ma se August ni som thuma tang khan ram chunga semdar ani thu riatani teksa engte chiama mu ani lo awangin lotteria po sum an mu lo mai baka ram danga tanga tran puina an mu to box si lawa ram danga tanga sum an mu tak si lawa wangin ram chunga mantur poisa an chut bel tir nual thu economy lama mi thiam tak pakhat chuan a soyani president U Thein Sein le NLD sarkar lai khan budget chungchanga central bankin athunun thin thuan soya ama sarkar ai khan budget chil khanan za asom ruk atanga za asom sari thleng poisa no thar chut bel ani NLD sarkar lai sangni som pakwa le sangni som ni budget yara khan budget chil kha ngai sum in dai lo nain billion sang sari som ni pasari atong pha chumi atang chuan za som thum chu billion sang ni za pariat vel athen ta ka wangin military council te poisa no thar chut bel hi chiat billion sang ni chuang hial athleng phata ani chiat sing khatlang not an chu thar chung changa athuzia kaidan le pepara mi puite confirm khur atul hle a August thalo kan la khan chiat sing khatlang hi ama ain a paper rong adala apan boka online kan mu angin alem aum ti thu kan hriata wangin kan ngai athalo hle ti in company na thok pakhat chuan a soi central bank katanga chiat sing khat chut thar thu hriat ani awangin US dollar po September ni atang khan Myanmar a hlutna asang tana US dollar khat chu Myanmar chiat sang khat jasari somriat panga atanga sang khat zariat vel nen ain tluk chho to ani Myanmar economy chu za a minus som pariat thlengin atlan hiam theya COVID-19 le sipai thunai na awang hian na tho na kong rang makta duai som pani vel atlachia kumsak ni som ni atang khan mire thei zual alet ni in an pung chawa an pun chho zel po ram rang mi thiam te chuan an ring ani